Сен эмне жөнүндө ойлонуп жатасың, Анрора? Мен ал мага тааныш эмес жерде кантип жашаарымды акылыма батыра албайм. Мага тааныш эмес өлкө, башка адамдар, силердин үрп-адаттарыңар биздикинен айырмаланып турат. Сен алар туурасында ар дайым билип келгенсиң да, ошондойбу? Мен сага көп ирет айткамын, мен кантип эсимден чыгарып коёмун. Биздин үйлөнүшүбүз үчүн бул сөзсүз түрдө аткарылуусу шартпы? Менин туугандарым, ата-энем сени кабыл алсын десең, анда муну аткарууң керек. Болбосо мен кыйын акыбалда каламын го. Күбөлүк беремин. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк беремин. Жана күбөлүк беремин. Мухаммад анын кулу жана элчиси. Анын кулу жана элчиси. Эшигиңди ач, Турция. Писсага бара жатабыз. Даниялов, келин. Kalabileceğinizi söylediğini söylemişsiniz. Evet. Karşınızda Al. Ve abinizin böyle bir şey söylediğini hatırlamıyor. Hatırlamıyor musun ha? Hayır. Kaç yaşındasın? 49. Ушуну келжиретип, кантип көрөсүңөр мен түшүнбөйм. Эми кеч болуп калды. Силер намаз окудуңарбы? Фильмдин түгөшүнө дагы бир аз калды. Мен намаз окудум, ата. Акылдуу кызым. Айша, сен качан окуй койгон элең намазды? Менин да аратым болгондуктан убактысы келери менен окугам.
hafta salamı saklamacı oynamaya ne dersin ha? Ah, ben değil oğlum sen. Sence bu normal bir soru? Salam. Merhaba kardeşim. küçük hanım. Менин агам. Menin ağam geldi. Yaşasın. Menin ağam. Oy Büyümüş. boy. Qanday çoğayıp Kocaman ketkensin? adam olmuşsun Ayavay sen ya. çoğun kişi bolup kalgan durbaysın bu. Ha sen hem ne de oyladın? Sözsüz östüm da. Ata, Baba, hoş geldin. hoş geldin oğlum. Özlemişim. Men sizlerdi ayavay Sizleri o sağındım. kadar özledim ki. Sizlerdi ayavay İnanın sağındım. sizleri Sen görebilmek için işenbeysin. hiç Sizlerdi uyumadan, tezirek sırf jetip yemek görүү molası üçün vererek 2 2 gün sutkadan bir beri gecede çala uktap, jebe işbey şaşılıp Hay geldik. Allah. O Size Allah. misafirimizi Men tanıştırmayı sizlerge kelgen unuttum. konoktu tanıştıram dep unutup kalıptırmın go. Sizler emdi gece Siz tanışmadыңар tanışmışsınız mı? bile. Jür. Gel Seni men babamla özümün tanıştır. atam menen tanıştırıp koyayın. Menin atam. Babam. Hoş gelgiler. Hoş geldin. Köçüge çıkıp Ben biraz dışarı seyirlep geleyinçe. Sen hazır ele kelbedin bile. Ata. Menin seni menen baruğuma seni oda berbedin bile. Ал жерде эмне Evladım, турасың, ne oğlum? bağırıp duruyorsun Бул öyle? эмне болгон буюмдар? Abdullah. Vay Allah, esimden çığa түшкөн турбайбы? Уулум, Метин, Apa. менин жаным. Canım. Apa. Tanışıp koy. Anneciğim sana Hatice'yi Bu tanıştırayım. Hadiça. Саламатсызбы? Хуш кел кызым биздин Çok үйгө. yaşa. Аябай Aa, курсантпыз. niye ayakta Ай биз kaldınız? эмнеге Fırsat турабыз? ver. Кана Şöyle. олтуралычы? Ah, Айша Ayşe, кызым, тамак kızım, даярдай hadi койчу. git yemeği ısıt. Жеңең менен Abimler агаң yoldan жолдон geldi, келишип, acıkmışlar. ачка болсо Hadi керек. yavrum. Жакшы болот, апа. Кайырлуу Günaydın таңың Ayşe. менен Айша. Günaydın Hatice yenge. Кайырлуу Erken таңың менен kalkmışsın, Хадича. Biraz dinlenseydin. Мынча эмнеге Bu kadar эрте туруп dinlenmek алгансың? yeter. Дагы дем алсаң болмок. Bugün Жакшы yapacak эле çok дем işimiz var. алдым. Бүгүн биздин Hollandalı жумушубуз olarak көп. Türkçeyi Сен çok güzel Голландиядан konuşuyorsun болгонуң yenge. менен түрк тилин Аңлай аябай алсам. жакшы билет экенсиң. Менин агам үйрөттүбү? Öylesine Мен benim Даниялыкмын. Атамдын Babamın жумушу işi туурасында sebebiyle биз ал Hollanda'ya жакка yerleştik. көчүп кеткенбиз. Rotterdam Мен Üniversitesi'nde лицейде okurken окуганымда ihtisasımı бизде түрк çocuklar студент üzerine кыздары yapmak көп isteyince, болчу. Мен ошолордон 2 yıl үйрөнгөм. Türkçe Алар kurslarına менен devam жакшы ettim. сүйлөшүү Yine de үчүн pek iyi мен түрк konuşamıyorum. тилинин курсуна Olur 2 жыл mu? окугам. Türkiye'de Бирок bile түркчө senin жакшы kadar сүйлөй güzel албайм. konuşamayan Бизде сага binlerce караганда insan var. өз тилин начар сүйлөй турган миңдеген түрктөр бар. Bunları Бул sana белекти getirmiştim. атайы сага Kabul арнап eder алып келгенмин. Çok Чоң teşekkür рахмат ederim yenge. сага Хадича. Bu da Бул senin. жоолук дагы Метин сага башына Айша. öptüğünü Метин söylemiş. сени башын ороп жүрөт деп айткан. Teşekkür ederim. Рахмат. Nedense yoğurdun suyu hep Эмне bize үчүн мындай kalıyor. болду уулум? Биз сен Yıllarca үчүн uğraşıp эч нерсе gidip бизди seni аяганыбыз жок. Kaymak tutasın Seni diye bilip alsın Avrupa'ya, деп Европа İhtisasa өлкөлөрүнүн gönder. ичиндеги эң жакшы Sen болгон sonralar лицейге Müslümanlık geri жөнөткөнбүз. geldin. Биз сени Dini мусулман bilen, кызына Müslüman biriyle үйлөнүшүңдү evlendiğini görmek каалаган bizim hakkımız болчубуз. değil miydi? Бирок сен бизди Ama укпай, sen bunu bizden биздин esirgeyip үйгө Hande бул аялды diye жетелеп başımıza келдиң. getirdin. Ата, Baba o Müslüman. ал кыз ислам İsmini динин artık кабыл anne falan кылган yok. Андрора деген атын Хадиша деп Hatice, өзгөрттү. Onlar Хадиша gerçekten деген Müslüman olur аларды mu сен sanıyorsun? кантип мусулман деп Dökme suyla эсептейсиң? değirmen Сен dönmez. аларды билбейсиң. Onların Алар Müslümanlığı өздөрүн тандап evlenebilmek алгандарын için жоготкулары adam kandırmaktan başka bir келбегендиктен şey гана değil. ушуга барышат. Сен өзүңдүн сөздөрүң менен күнөөнү мойнуңа жүктөп алып жатасың. Эгерде чын көңүлдөн исламды кабыл кылсачы? О Аллах, сен кантип муну далилдей аласың? Германияда эр бар швециялык бир аял исламды кабыл алган болчу. Бирок эринен жашыруун чиркөөгө барып жүрүптүр. Качан күйөөсү билип калгандан кийин ажырашып мекенини кайтарып жөнөтүп жиберген. Акырын сүйлөчү. Келин бир болсо ойгонуп калгандай. Кокусу угуп калбасын. Келин дегин
Ne çabuk Al da kantip kabulleniver. tezdик менен исламды кабыл кылды экен, а? Бул тез. Биз keç kalabız. Maşallah ne güzel olmuş. Kudayga dank bolsun. Көрүнүшүң Hayır, кандай koş. сонун? Кайыр кош. Жакшы бар улум. Allah zihin açıklığı Жакшы versin. бар кызым. Güle güle. Аллах силерге Dikkatli жар olun. болсун. Жолуң аршыдыр Güle болсун, güle canım. менин кымбаттууларым. Карайынчы, Хадича Ben турду Hatice'ye бекен. bakayım. Жумуштарыбызга İşlemlere başlamadan барганга önce чейин amcamlara абам da менен uğrayacağız, учурашабыз. geç kalmayalım. Мени карачы балам. Бул Жумушуңарды жумушту баштоодон бабанын мурда учуры. Азирети Aman муфтийге да anne. учурап Апа, койгула. Hatice O Allah. Hollanda'da Müslüman oldu. Хадича Tekrar исламды кабыл müftülüğe кылган. gitmeye ne lüzum var? Хадичанын исламды кабыл кылганы туурасындагы тастыктоочу документи барбы? Ох, апам эй. О, Аллах. Allah. Эмнеге анын ачуусу келди? Мен барын айтып коёмун атама. Сен дайыма ушундай кыласың. Мектепке жалгыз баргың келип жатса айта беришиң мүмкүн. Kolay Кайырлуу gelsin күн abi. аба. Вай, вай, вай. Мен сени Голландиядан келгениңди уктум. Мага коңгуроодо чалып койбодуң, Kusura э? bakma amca. Бизде үй бүлөлүк кичирээк Kendi чырчыга derdimize түшкөн düştük, sizleri себеби arayamadık. коңгуроо чала албадым. Olsun Бизди canım. кечириңиz. Senin Эч için нерсе daha эмес iyi. улум. Христиандардын Hristiyan кыздарын Müslüman ислам yapmak динин kolay. кабыл кылдыруу аябай giriyorsun. кыйынга турат. Бирок бул сооптуу иш. Көрүп турасың го. Yahu yeğen, Келинибиз bizim биздин Yavuzcamız турмушубузга zayıf. Şimdi gelinimizle тез эле үйрөнүп kazanca mı кетет. anlaşacağız? Хош geldiniz. келиңиздер. Hoş bulduk. Sizdi Umarım көргөнүмдөн Türkçem аябай sizinle anlaşmak için курсантмын. yeterlidir. Аллахка шүгүрлөр болсун. Gelinimiz Биздин buraya келинибиз hazırlıklı түрк gelmiş. тилин сону İsim биле Менин турбайбы? атым Хадича. Memnun oldum. Эмнеге Niye биз böyle коридордо ayakta турабыз? bekleşip duruyoruz? Otobüs Мындай иш buraya болбогон uğramaz. көрүнүш. Siz şöyle geçin Кана, bir yerlere çöküverin, бөлмөгө ben de çay өткүлөчү. söyleyeyim. Мен Kusura чай bakmayın, бергиле деп bizim суранып hanımda келейин. çaydan başka bir Чайдан şey башка yok. эч нерсе сунуштай албайм. Кечирип койгула. Ахмет, Ahmet, Bizdin bize meymanlar üç üçün çay, üç misafir çay için berip koyçu. olacak. меймандарга деп Misafir айтып için койбосоң, demesek, даамдуу да bulaşık suyu gibi чай çay getiriyorlar беришпейт burada. бул жерде. Kana, Сүйлөп отурчу. Тойду кандай өткөрөсүңөр? Bugün evrakları Бүгүн muhabbet документтерди müracaat ЗАГСка ediyoruz. тапшырабыз. Ne zaman Тойду gün verirler? кайсыл күнгө Şimdi fazla белгиленүүсү bekletmiyorlar. билинет анан. Hemen Азыр gün адамдарды күттүрбөйт. Nevinde Мурунку müstakbel учурдай. gelinimizi merak Тойду ediyorum. кайсыл күнгө İnşallah болуусун bize de bir gün так uğrarsınız. белгилеп беришет. Менин үй İnşallah. бүлөм да силер менен işleri bir yolda учурашкылары келет. Аллах кааласа, силер өзүңөр келип каларсыңар. İşine ийгилик Hayırlı болсун, olsun Нуридин. Nurettin Bey. Oğlum Сиздин Hollanda'da уулуңуз bir Голландиядан gelin getirmiş. келин алып келди дешеби? Aman be Сооптуу иш болгон Bunun турбайбы? nesi hayırlı? Каяктагы сооптуу Evlenmek иш? için Келин göstermelik күйөөгө Müslümanlık чыгуу getirmiş. максатында гана Bizimkiler исламды daha кабыл iyi алганда. insan. Биздин İsmine кыздарыбыз bakıyorsun, эмнеси Ayşe, жаман? Fatma. Айша, Фатима. Kendine bakıyorsun, Биздин Avrupa'dan кыздар деле fark европалык yok. кыздардан айырмасы жок го. Yetiştirmeye bağlı Балдарды değil bu жашынан эле yetiştirmeye. тарбиялоо керек. Buradakiler Биздин hiç балдар olmazsa тарбияны esasını лицейден bilmiş. алууга аракет кылышат. Sen bizim kızı göreceksin. Сен Maşallah. биздин beş кызыбызды vakit карачы. namazını hiç 5 kaçırmaz. убакыт намаз окуйт. Ramazan'ı eksiksiz tutar. Рамазанда орозо кармайт. Менин угушума караганда, сен Метиндин досуна кызыңды турмушка берен деп жатыпсың. Енгей Метиндин мектептеги досу. Kendi mesleği var. Анын атасы Babası inşaatçı курулуш менен yani. алектенет. İyi bir aile. Эң жакшы үй бүлө. Aman Nurettin Билесиңби, efendi. Нуридин? Bunlar büyümüş. Сенин балдарың чоңоюп калышты. Bana Мен sorarsan сенин ордуңда aileyi bir daha болгондо, araştır sor. болочок Bunday күйөө yazık баланын үй olmasın. бүлөсүнүн туурасында кеңирээк билүүгө аракет жасар Sen элем. merak etme Сен usta. өтө ар Ben ишке kızıma аралашып, güveniyorum.
кызыкчуу адамсың уста. Мен өзүмдүн кызына ишенемин. Кокус кандайдыр бир кемчилик болуп калса, ар нерсени өзүнүн ордуна коюучу Аллахтын өзү. Сага оомат тилеймин, Нуриддин. Карачы, кандай кооз көйнөк. Бул бизге да туура келет. Биз ушундай көйнөктү кийип алсак, баарысы таң калышмак. Ооба, тойдон кийин мен каалаган көйнөгүмдү киемин. Хадича экөөбүз ата энелерибиздин шайын оодарабыз. Көрөсүң ошондо. Мачида, сиз билесизби, Энгей менен Метин мектепте бирге окуган. Алар аябай ынак болушкан. Биздин силерге сунушубуз бар. Келгиле биздин балдарды үйлөнтүрүп коелу. Буга эмне дейсиз? Мен эмне дешимди да билбейм. Айша окуп жатат. Менин кымбаттуум, Айша ушул жылы лицейди бүтүп жатат. Ага эмбитен турмушка чыгуу туурасында ойлонуу керек. Эгерде Айша университетке окууга киргиси келсечи, Айша өтө тырышчаак кыз. Эгерде университетке киргиси келсе, кире берсин. Энгей буга сөзсүз уруксат берет. Мен эмне десем экен, кызым? Мындай ишке Аллахтын көзү түз болсун. Байкаштырып көрөбүз. Бул ишке атасы менен Метин эмне дешер экен? Бүгүн кечинде биздин үйгө келиңиздер. Шылтоо менен балдарды көрүп кетесиздер. Мачида, сиз дагы чашканы табагына жаап коесузбу? Апам мындай кылбагыла дейт. Мен мындай ырымдарга ишенбеймин. Анан чындыгын айтсам, буга окшогон ырымдарды ишке ашканын көргөн жок элем. Көрбөсөңүз эмне болуптур? Бул ырымга көпчүлүгү ишенишет эмеспи? Мен күйөөм үчүн аш даярдап жатам. Карап коюңчу. Менсиз сүйлөшүп олтуруп тургула. Каерде булардын кызы менен тааныша калды экен Энгей? Кабатыралба апа, Метин Европадан келин алып келген. Анысына карабай, ал тез өзгөрүп кетти ой. Менин уулум жакшысы Даниялык кызга үйлөнсө болмок. Салам. О, кайнага. Мен сени көргөмдөн курсантмын. Кош кел. Сен ойлогондой баары тегиз эмес бирок. Эмне үчүн? Мүчүлүш барбы? Кана Хадиша? Eve bıraktım. Мен аны үйдө калтырдым. Ал Стамбулдагы турмушка анча күнөлек. Мен сен туураңда өзүмүн башчыма айттым. Ал сени менен сүйлөшмөкчү. Ойлонуп көр. Сени менен бирге иштешебиз деген келип жатабы? Эмне үчүн мүмкүн болбосун? Биз келечектеги туугандарбыз да. Мейли кеттик. Бул музыканы угуп жатып, мен ар дайым уктап каламын. Ата, мүмкүн бул музыканы угуп биздин меймандардын башы ооруп кетер. Мүмкүн өчүрүп коерсуң. Сенин оюңча биздин европалык келиндерибиз музыканы угушпайбы? Аларга бул музыканы жагып калаарына да кепилдик берем. Сенин жүрүшүң апа. Буга чейин жүргөмүн, бул сапар ойлонуштуруп көрөмүн. Келгиле, кезекти алмаштыралы. Жок, сен жүрүш жасагансың. Укчу апа, сага дагы бир жүрүштү өткөрүп жиберүү ыңгайлуу болуп турат. Мирая, жүрүштү токтотпо. Айша бир аз көңүл коюп ойносоңуз. Кана кыздар, болгула, болгула. Кымбаттуум, жетишердейм ушунча ойногонуңар. Андан көрө келгиле, бийге түшөлү. Биз оюнду бүтө элекпиз, кымбаттуум. Силер түнү менен ойнобойсуңар да. Турчу, кеттик, кеттик.
Голландияда жүргөнүң менен ойноону эсиңен чыгарбапсың да. Кечиресиз, жүрүңүз, тансага түшөлү. Бир аз көңүл ачалы. Жүрүңүз менин агам. Агам менен жеңем келишти окшойт. Ушундай тургун, кыймылдаба. Эй, жигит, иштер кандай? Апа, саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Жакшы, сиздерди көргөнүмөн курсантмын. Биз дагы. Кандай, болдубу? О, апа, дагы 15 күндөн кийин менин жана карындашымдын Ушунчалык тезби? Биз дагы даярданышыбыз керек. Карачы, мен сага эмне алып келгеним? Сага чоң рахмат, Хадича. Сага жагабы? Аябай кооз экен. Сен шахзаданын өзүсүң да. Апа, ушундай той көйнөктү Хадичага да тигип бер. Сөзсүз ага да тигип беремин. Ал дагы менин кызым да. Хадича, сага көйнөк жактыбы? Апам сага ушундай тигип берет. Сага эмне болду, кызым? Мусулман болуп туруп ушул көйнөктү мен мечитке кийип киришим керекпи? Той мечитте эмес, ресторанда болот. Бардык келиндер ушундай кийинишет. Силер мени келекелеп жатасыңарбы? Эмне болду, кызым? Эгер сен кааласаң, мен сага көйнөктү башка фасондо тигип берем. Сен мага жооп бере аласың, эмне болду? Силердин диниңерде башка өзгөчө мыйзамы жокпу? Менин бул жерге келгениме көп убакыт өттү. Биздин эл менен силердин элдериңердин ортосунда кийимден, үрп-адаттан өзгөчөлүктөр бар. Жүрүш-туруштан баарынан. Мен ушул жерге келгенден бери исламдын мыйзамдары менен эч ким окуткан жок. Мен эмне кылууну билбейм. Кыйналууга душар болуудамын. Шашылба, Хадича. Ар нерсенин өз мезгили болот. Той өтөт. Башка үйгө көчүп өтөбүз. Бизде убакыт толтура болот. Бардыгы окуп үйрөнүүгө. Биздин өлкөдө турмушка чыгып жаткан кыз өзүнүн күйөөсүн угуу керек. Бирок мен сенен башында эле муну талап кылбаймын. Мен өзүмдүн динимди эстен чыгарууум үчүн, мен аны мага эстетүүчү нерселерден мен алыс болуум керек. Мага жардам бер, сенден суранам. Макул. Жакшы болот. Сен каалаган нерселерди кылабыз. Мен барып ата-энем менен сүйлөшөйүн. Бүгүн Йингей менен үйлөрдү көрүп келдик. Жакшы, макул. Алар менен бир подъездде болот го чамасы. Ижарага алган үйүбүз.
Эгерде ошол жаш жигит сага жага турган болсо, ага турмушка чыга бер. Бирок анын динин кабыл алышына эмне зарыл? Сен мусулман өлкөсүнө кетип жатасың. Сен башкача болот деп ойлонуп жатсаң керек. Сен өзүңдүн бөтөндөрдүн ичинде каалагандай сезесиң. Анроре, биз сени католик кылып тарбиялаганбыз. Эгерде сен ага турмушка чыксаң, кайгыга түшөсүң. Кийин буга өкүнөсүң. Апа, мен метим менен сүйлөшкөм. Мен мусулман болууну чечтим. Sevgili anne. Кымбаттуу апа, үйдөн чыгып кеткениме көп убакыт болду. Биз метим менен Стамбулга келерибиз менен тойго даярдык көрө баштадык. Buyurun. Sağ ol. Merhaba, hoş geldiniz. Gelinlik ne kadar Kızım, başыңды жаап алчы. Азирет азыр нике окуйт. Мен анте албаймын ата. Сен көрбөй турасың? Сенин баш жасалгалооңо эч нерсе болбойт. Анан оңдоп аласың. Жок, мен анте албайм. Оңдоого көп убакыт керек болот. Арзыбаган нерсеге мүчүлүш жасабачы. Bekliyorum ya. Карачалар бири-бирине шайкеш келип турушат. Муну алып башыңа салып алчы, кызым. Jin жана шайтандардан Аллахтан паана тилейм. Даңктуу жана мээримдүү жана ырайымдуу бүткүл дүйнөлөрдү жараткан Аллахтын аты менен.
Maňa Çok en dikkat kıyın et bolup usta, jatat. Çok. En kıyın maňa, usta. Эрте мененки тамак даяр. Hemen geliyorum. Muna ketip bara jatam. Men çay gana içemin. Yine Negedir tabitim Hap jok. vereyim mi? Tabletka bereyimbi? Jok, bugün bir Bugün dolborunu bitirmesi bütüşüm gereken gerek. iki Bul projem meni var. kawatirlantyp Nasıl jatkandyktan tabitim jok. Engin yardımcı Yengey olmuyor sağa mu? jardan beribey jataby? Ara sıra Jardan oluyor. beret. Onun da iş Birok başında anında araştır. kede Desene jumuştary patron, köp bolup ikinizi kalat. de Dilerdin da koşturup başçıňar duruyor. Bizde bizdin de başçybızday talapjan bolsa gerek. Айтмакчы, sormayı unuttum. men sorabay kalgan Yeni işe turbaymby? başladın. Jaňy Benim jumuşuň hayatımda kanday? hiç yabancılık Çet çekmedim eldik katary diyebilirim. maga urmat nazary menen Tercüme karaşat. benim için Kotormoçunun zor bir iş jumuşu değil. ança deli kıyın bolboýt. Doğru. Owa, özüňden dilingdi bil. Diğeri kocanın. Jana başçyňdan tilin bil. Ayşe emne, Ayşe oygongon jokpu? kalkmadı. Oygongon. Biraz rahatsız. Birok özün biraz jaman sezip jatat. Hayırlı taň Günaydın Ayşe. Ayşe. Günaydın, Hayırlı yenge, taň. hoş geldin. Kir kire ber. Sen bugün jumuşka işe barbaýsyňby? Keçe uzak Bazen işlegendigimden mesai yaptığım için öyle bugün hissederim düşkö çeýin kendimi. boşmun. Bul spirtlik içimlik kimdiki? Bul Ben değil, yengey. Engin. Her Sabahları günü bir jumuştan de içmeden aldığında işe bir gitmez. yumka vino içet. Zihin açıyormuş. Murun al Önceden içiyor de içer beken? miydi? Bilbeyim. Öncesini bilmem. Birok Ama biz evlendiğimiz üylöngönden günden beri al beri içiyor. öte jaman. iyi Sençi? misin? Han Niye emnege sordun? surap jatasın? Biraz Görünüşüm durgun çarçaganday görünüyorsun. görünöt. İyi. Menin bari jogum jakşı. Eyvah, Serial bizim dizi baştalıp kalgan başlamış, turbayby. başını kaçırdı. Esimden çıga düşüptür. Rahibe Katalina'yı çağırabilir miyim? Onu gidip çağırın Sacramento. Tabii. Size kanıt göstereceğiz. Elbette. Göstereceğiz size.
Esingden çıgarba kızım. İnanacağın dini Sen seçmek kaysıl senin en dindi tabii tandap hakkın. alığın özüň Buna sadece ıhtiyarında. kendin Birok karar verebilirsin. dindi giyimge Ama okşotup unutma ki almaştırıp insan bolboy. elbise değiştirir gibi din Eger de sen değiştiremez. bizdin dinibizdi tandap Eğer ziyaret sen bu kılsan, kararını, men üçün girmek çoň istediğin kıymak bolar. dinin kurallarını, mantığını, ibadet şekillerini öğrenip Menin verseydin, oýumça sen bir çeçimge buna kele albay sadece saygı жүрgөндөйsün. duyardım. Oşonduktan Ama senin durumun aябай dini jakşı dinlik oýlanyp tuura çeçimge uygulamakla kel. eş anlamlı. Kiyinip Lütfen bu ökünüşte kararını kalbası yeniden üçün. düşün ki sonradan pişman olmayasın. Ыйык ата, Bence мен dinimiz төрөлгөндөн бери evrensel христиан tradisiyon. дининdemin. Hristiyanlıkta Бул жерде менин bulduğum башка huzuru динди yeni dilimde эмес bulmamam için христиан bir динин sebep var mı? тутунуп келгендигим Bu soruna туурасында en iyi суроо cevap, болбосо керек. dünya ülkelerine bir göz Анын atmandır üçün kızım. бүткүл дүйнөдөгü Niye bütün ileri элдерди ülkeler салыштыруу Hristiyan? керек. Neden geri kalmış ülkelerin Эмне çoğu үчүn Müslüman? жетиштүү өлкөлөрдүн көпчүлүгü Bu durum христиандар, sana bir şey ifade etmiyor mu? өнүкпөгөн өлкөлөрдүн Bu көпчүлүгü sorunuza мусулмандар. ancak Бул Müslüman суроого мен ülkelerden жооп birini бере tanıdığım албайм. zaman Мен cevap мусулман verebilirim Aziz өлкөсүндө Peder. жашап көрбөгөнүмчө. Buyurun efendim. Beni mi çağırmıştınız acaba? Evet Rahibe Katalina, size bazı sorular sormamız gerekiyor. Rahibe Katalina, bize gözlemlerinizi söyleyin. Sizce Maria Ricciardi ve Rahibe Beatrice iyi anlaşıyorlar mı? Evet, çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel. Şimdi başka bir soru soruyorum. Birlikte olmadıkları zamanda... Ayşa, sizde силерде hiç дин dini туурасында kitap yok mu? адабияттар жокпу? Olmaz olur mu yenge? Сөзсүз бар Alttaki Хадича. refe bakıver. Ылдыйкы текчени карасаң, Katalina, Rahibe Beatrice ve öğrenci Maria... Rahibe ve öğrenci Bu mu? ilişkisi мына булбу? çok... Evet. Ооба. Çok daha... yani ileri... çok daha... ne efendim? Çok daha... Уп жатамын. Buyurun. Даяр Hazır болгон, Herr Schneider. Ершин Айдын. Эгерде Elbette. кааласаңыз, мен İsterseniz сизге алып hemen барып getireyim. беремин. Макул, Tamam, мен сизге hemen алып oraya барамын. gelin. Жакшы болот. Peki. Этият бол. Dikkatli ol. Башчы Patron sabah çok эртеден sinirliydi. бери сиркеси суу Gönderilen көтөрбөй bazı калыптыр. numuneler postada Кайсыл бир kaybolmuş бизге mu? жөнөткөн документтер Herkesin почтадан sizin жоголуп кетип, Yoksa табылбай postacıya жатат benzer экен. bir Бул hali биздин mi var? күнөөбүз эмес, почтальондордун күнөөсү. Директор азыр кеңешме өткөзүп жатат. Ошору менен сиз жөнөткөн кабарыңызды айтамын. Бул кандай деген сөз? Ахмет Кескин. Алар бизге телефонда айтышып, кат аркылуу кабар беришкен. Кабар алышпай коюшкан. Урматтуу İstediğiniz Ершин evrakları Айдын. getirdim Мен Erşen сизге Hanım. керектүү документтерди алып келдим. Мына ал документтердин İşte buradadır көчүрмөсү. fotokopisi. Siz bular Siz менен bununla таанышыңыз ilgilenecek мүмкүн. lütfen Herr Keskin. Tamam. Жакшы. Сиз эми ишке түштүңүзбү? başladınız galiba. 2 жума мурда мырза. Бул кыз Soylu, абдан çok эмгекчил çalışkan, жана тырышчаак başarılı. кызматкер. Ben Мага onu жагат. çok beğeniyorum. Таанышып кой, Her Ахмет Кескин. Keskin. Силердин Sizin бөлүмүңөрдүн bölümünüzün башчысы. oluyor. Tatil Эс алуудан yaptı, келип, şimdi бүгүндөн başladı. баштап ишке киришип атат. Биз менен Merhaba. иштегениңизге Aramıza hoş курсантмын. Teşekkür Рахмат ederim мырза. efendim. İsminizi Мен сиз duymuştum. туураңызда көп жакшы сөздөрдү укканмын. Фильм saat 8'de Filmin başlalat. kokteyli saat 8'de Esiңден olur. чыгарба. Эстен чыгарбайм. Tamam, daha Дагы vakit var. убакыт бар. Метин, Metin. сыйынууну İltifat ачуучу tekniği дуба ne деген эмне? Кандай? Ne demek? İltifat Açucu duba. tekbiri. Билбеймин. Bilmem. Hiç Эч duymadım. качан уккан эмес экенмин. Айтчы, Peki, сөзсүз түрдө günde 5 beş жолу vakit намаз окуу kılmak керекпи? şart mı? 2 veya 2-3 3 жол vakit кылса kılınsa da болбойбу? olur mu? Пайгамбар Мирашта Миражга peygamberimize чыкканда öyle Аллах emredildi. 5 Siz жол de o окусун emri деген. uyuyunuz. Андыктан биз дагы 5 жол Мираж окуйбуз. деген эмне? Бул Bu kitapta китепте öyle bir эч şey нерсе yazmıyor. бул туурасында жазылбаптыр. Бул Мираж Мухаммед peygamberimizin пайгамбардын Кудустагы асманга месжиттен göğe Аллахтын çıkışı demektir. астына барган түн айтылат. Мухаммад пайгамбар да Peygamberimiz İsa gerçekten пайгамбарга göğe окшоп çıkmış. асманга Yani көтөрүлүп İsa'nın кеткенби? göğe yükselişi gibi mi? Суранам Lütfen сени abi. Хадича. Мага Lütfen beni халакат anlamaya бербечи иштөөмө. Bu Мен projenin бул yarın долбоорду akşama эртеңки yetişmesi күнгө чейин бүтүрүм Бирок керек. бул китепте ал китапта туурасында аз гана нерселер жазылыптыр Yarın да. sana vakti Эртеге olursa сага мен görüşürüz жакшы bakalım. китеп сатып беремин.
Bu konularda Ayşe belki senin Akif sorağına yardımcı cevap bere olabilir. alat. Эртеминен да, кечиндеси да ушу içe берсе боло беле. Бул жер пиво бар эмес го? Kendi evimizde şöyle 2 kadeh içebilecek miyiz? Эмнеге сен тойго чейин эмнеге айтпадың ичкилик ичкениңди? Gördün mü ki? Dün Mela firmasına Keçeye kampanya жөнөткөн каттын көчүрмөсүн алып келчи, Амира. Tabii efendim. Ахмет мырза, Bey affedersiniz. сизди 1 мүнөт ага мүмкүн бекен? Иш күнүнүн акырында Bu катты saatte de сурайт. mektup istenir mi yani? Sağ olun. çok Kim çalışana жакшы çok иштесе, ага Diğeri жумуш bitince жетиштүү. başlarsın. Teklif Мен катты mektuplarından даярдап койдум. bahsediyorsanız Ал masanın столдун üstünde үстүндө. duruyor. Aferin. Азаматсың. Bu kadar hızlı Сен çalışmak ушинтип иштей bizi берсең, işimizden биздин edecek. ишибиз көмүскө O да zaman калып кетет. yarısını artır Менин ya da beni кыжырымды kızdırmamaya келтирбей, анда сен да Hadi иште. kızlar, Үйгө toparlanın. даярдангыла, Saat saat 5 5 болуп Bilmiyorduk, калды. iyi ki söyledin. Муну биз билбейбизби? Allah rızası için biz. Аллах үчүн садака. Allah rızası Садака için берип biz кетиңиздер. sadaka. Doğru Таштап hanımlar кетиңиздер, bey, садака Allah берип rızası кетиңиздер. için. Аллах үчүн бериңиздер садака. Bey, Allah rızası için Кеттик, Хадича. Хадича, тезирээк эле баспайсыңбы? sadaka. Siz Силер yürüyün, басып ben тургула. size Мен силерге жетип аламын. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun kızım. Allah her şeyi gönlüne göre versin ya. Allah tuttuğunu altın etsin evladım. Allah rızası için bir sadaka. Fakir. Кечиресиз. Мен сизден бир нерсе сурасам мүмкүнбү? Сурай бериң. Мен сизди угуп Дин жатам. боюнча адабияты бар бөлүм каерде? Дин боюнча адабият? Ооба. Мен ислам Evet, жөнүндө İslamiyet'le китеп ilgili сатып kitap алгым almak келет. istiyorum. Бул кайсыл Hangi бөлүмдө? bölümde bulabilirim? Бул жерде азыркы күндөгү адабияттар, дин боюнча китептер бул жерде жок. Такыр эле Yani sizde hiç жокпу? dini kitap bulunmaz mı?
Dindi kitepтерди эч ким сатып албайт. Андыктан биз аны алып келгенден кажет жок. Biz de getirtmeyiz. Таң калыштуу. Сизге жардам бере албаганыма Yardımcı olamadım. мени кечирип коюңуз. Жакын китеп магазиндеринен мага керектүү китепти таба Жок, аламбы? тилекке каршы сиз чоң базарда китеп саткан жерге барсаңыз, диндик адабияттар ушул жерден таба аласыз. Сизге чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз. О, Аллах. Каяка кетип жатасың? Автобуска биринчи эркектер Сиз кирет. чоң гана мени түртүп салып автобуска чыгып кетесиз. Сен башыңа оробол салынып алып, мага бир нерсе үйрөтүп жатасыңбы? Сен билесиңби сенин алдыңда ким турганын? Достор, тезирээк болгула. Рухсат бекен биз кирсек. Ооба, кириңиз. Суранам сизден. Суранам сизден, комплиментти өзүңүзгө алып калыңыз. Биринчи сиз кириңиз. Биз билдик сиздин ким экениңизди. Суранам сизден, өтүңүз.
Эмне үчүн мени эч ким ислам динине үйрөтпөйт? Мен христиан дининде болгонумда мен жумасына бир жолу болсо да чиркөөгө барып сыйынып турчу элем. Азыр мен эч нерсе жасабайм. Ислам туурасында эч нерсе билбеймин. Ушул мезгилге чейин эмнени билгиң келип жатканын эч кимге айтпаган элең. Айтчы, сени эмне кызыктырат? Мени бардык нерсе кызыктырат. Ушул китептердин баарын окушуң керек. Хадича, өз башынча муну окуй албайсың. Окуган маалыңда да андагы айтылган нерселерди аткара албайсың. Баарын бирденинен өз алдынча өздөштүрө албайсың. Биз мусулман болуп төрөлгөнбүз. Сен ансыз деле Мекин менен бактылуусуң да. Андай эмеспи? Эмнеге мага мындай карап жатасың? Хадича, жооп берчи. Yenge. Эмнеге мен исламды кабыл кылдым экен? Сенин аганга турмушка чыгуу үчүнбү? Evlenmek için. Сен менин динимде жаман болгон деп ойлойсуңбу? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биздин динибиз эң жакшы дин, Хадича. Эң акыркы дин. Эгерде сен кааласаң, ислам туурасында баарын айтып берем. Биздин динибиз эң жакшы дин. Биздин динибиз диндердин ичинен эң жакшысы. Биздин динибиз эң жакшысы. Биздин динибиз эң жакшы дин. Dinimiz iyidir. Ben bu işi Кечир мени. kıvıramayacağım. Исламды мен galiba. каалагандай тез өздөштүрө албай жатамын. Biliyorum. Сени эч ким шаштырган жок. Баарын таразага салып ойлонууга убакыт керек болот. Бардык нерсени бир мезгилде өзгөртүп жиберүү мүмкүн эмес. Artık Men İslam olay turasında yavaş yavaş akırın zamana bilip karşı gelecek yarışmanın da ötesine geçmek Менин оюмча, üzere. дин биздин Meğer жашообузду bizler farkında olmasak bile жай, iç тынчтыкка dünyamızı карай rahatlatan, багыттап жаткандай. bize huzur veren bir duyguymuş. Ben bunun Мен эмне dinleyle үчүн исламды farkına кабыл varıyorum. алганым туурасында көп Ve ойлондум. neredeyse din değiştirme kararımı bile sorgulayacak hale geldim. Муну менен сен эмнени айткың келди? Батуум, Sen din değiştirmenin ne Metin, demek olduğunu Sen bilemezsin. meni Metin. түшүнө албайсың. Bu insanın Кандай benliğini адам allak болбосун, bullak eden, iç динди dünyasını baştan өзгөртүүгө sona жасаган değiştiren çok кадамы zor bir кыйынга karar. турарын баары Bugüne билет. kadar içimdeki ses Ушул hayatımın мезгилдин en doğru kararını өзүндө verdiğimi мен söylüyor. бир чечимге келүүм Ama керек. artık ya Мен bilinçli bir толугу Müslüman менен olmak исламды ya кабыл da eski кылуум dinime керек dönmek же arasında bir karar мен vermek өзүмдүн zorundayım. динимде Yoksa калуум bunalıma керек. gireceğim. Мына маселенин Bunu маңызы hissediyorum. ушуга келүүдө. Башка жолду Böyle мен söyleme көрбөй Hatice. жатамын. андай дебе Хадича. Bizim dinimiz dostluk ve Биздин barış динибиз dinidir. тынчтыкты, достукту İnsanların чыңдоочу huzur дин. bulduğu en son, en Бүткүл mükemmel адамзат din. үчүн бул Sakın дин kendini акыркы. kapıp koyma. Мен ушуга Жана эң окшогон таза дин. сөздөрдү гана угуп жатам. Эң En акыркы, son din, эң en жетишкен, mükemmel эң din. акыйкат Ayşe деген гана arkamdan сөздөр. bizim dinimiz Айша iyidir менин diye артымдан bağırıyordu. биздин Sen, дин эң жакшы Ayşe, дин деп diğerleri. кыйкырган боюнча Hepiniz калды. kulaktan Сен dolma bilgilerle Айша жана hareket башкалар eden ушуну гана kötü көп жолу insanlarsınız. кайталап тастыктап жатасыңар. Bugüne kadar İslam beş боюнча dakika эч oturup нерсе кылбайсыңар. İslamiyet Силердин nasıl бир bir күндө dindir diye болбоду düşündüğünüzden, дегенде 5 açıp минутта iki исламга sayfa көңүл kitap буруп okuduğunuzdan койгонуңарга bile менде ишенич жок. 2 саат дини китепти окуганыңарды көргөнүм жок. Макул. Peki, Эгерде bağırıp биз kalp kırmak көчөгө senin dini inancına uyuyor. кыйкырып чыксак, биздин динибиз Bizler эң senin için жакшы kötü деп. örnek olabiliriz. Бул жакшылык Ama алып söz келбейт. veriyorum, yeni dinini öğrenmek Мен için сага сөз sana беремин. elimden gelen Мен her сенин türlü ислам yardım боюнча edeceğim. каалаган маалыматты таап берем деп. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Аллахка шүгүр болсун. Elhamdü Ааламдын жаратуучусу lillahi жана ээси. Rabbil Мээримдүү жана рахматына alemin алуучу. Рахматына. Мээримдүү сага кыямат күндө сага кайрылабыз. Errahmanirrahim Сенден жардам Maliki берүүнү суранабыз. Yevmiddin ve Бисмиллахир-рахманир-рахим. İyyâke nestaîn.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah жалгыз. Ал төрөткөн эмес. Lem yelit. Жана өзү төрөлбөгөн. Velem yulet. Жана өзү төрөлбөгөн. Аны менен эч ким тең келе албайт. Ага окшошу жок. Ал улуу Аллах. Aferin Hatice. Азаматсың. Namaz surelerini tahminimden Бул daha биздин kısa намазда sürede колдонуучу эң кыска сүрөлөрдүн бири. Бул намаз үчүн сөзсүз болуучу нерсеби? Namaz için Жок. değil Бул ama намаз abdest үчүн için эмес, şart. дааратта болуу İnsanın үчүн. vücudunda Эгерде oje тырмакталактын gibi altına su кичине гана geçirmeyen bir бөлүгү tabaka калса да varsa даарат ne толук gusül ne болбой namaz калат. abdesti kabul olur. Менин артымдан туруп, мен эмнени кайталасам, ошону кайталоого аракет кыла бер. Okuyacağını biliyorsun değil mi? Кайсы сүрөлөрдү окуганды билесиңби? Ооба, билемин. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен. Билесиңби уста, менде товардан эч нерсе деле калбады. Geçen gün Кече бир фирмадан мык алайын дедим эле. Мендеги мыктардын башы кайрылып кетип, кардарлар качып жатышат. rezil oldum. Кээ бир товарларды кайра кайтарып берип Satılan жатышат. mal geri alınmaz Эч кимге dedim. эч нерсе сата албайтам. Yüzümü kızartıp kimseye satamıyorum. Мына бардык нерселер турган Burada боюнча durup турат. duruyor. Нуридин. Bozulan sırf esnaf Бул адаттагы ahlakı нерсе да Nurettin Bey. сатуучуларга. Eskiler dünyanın Мурунку çivisi bir kere убактарда yerinden мыктардын çıkmayı görsün. сапаты да Bütün жакшы nizam болчу. tepe taklak olur derlerdi. İşte Кайырлуу görüyoruz. таңыңыз менен апа. amca. Günaydın Ayşe. Кайырлуу таң ата. Hoş geldin kızım. Мен апама кетип Anneme жатам. gidiyordum. Сага bir кайрыла dedim. кетейин дедим. Dün Кече бул yaptığımız пирогду kekten bir бышырган parça элем. getirdim. Hilmi Апам amcayla менен birlikte бирге ооз yersin. тийип койгула. Рахмат Sağ ol кызым. kızım. Үйгө ала кетчү нерсе болсо алганча кетейин. Tıpkı okul Эсиңдеби? zamanlarındaki gibi. Мен мектепте окуганда мен Gidecek сага bir şey yok. жардам Эсимде берчүмүн. кызым. Zaten Жок, hiçbir şey yok үйгө o өзүң бара zamanlar. бер. Эч нерсени керек эмес. Азыр мурункудай эмес. Жакшы анда. Сага Аллах жардам берсин. Meral saatin Мирайда saat канча болду? 2:20 2'den geçiyor. 20 өтүптүр. Eyvah geç kalıyorum. Эмне болду? Hatice? Эч нерсе Yok bir şey. болгон жок. Карасаң, İşte bak. сен муну көрдүңбү? Görüyorsun şunu. Orada Al ne жерде эмне olmakta болуп жатат? keskin? Билбейм, Bilmiyorum Ершнайдын Schneider. мырза. İsterseniz bir bakayım. Сиз кааласаңыз мен карап көрөмүн. Ооба. Биздин башчыбыз Ахмет келе жатат. Аллах Allah намазыңды kabul кабыл etsin. кылсын. Teşekkür Рахмат ederim сизге. efendim. Жумуштан Ama bu кийин işi окусаңыз mesai болбойбу saatinden намазды? sonra Yapsan daha iyi olmaz mı? Ар бир намаздын намаздын өзүнө белгилүү сааты белгиленген бар, убактысы Ахмет бар. Sizin Мага daha iyi караганда bilmeniz gerekir. сиз жакшы Biliyorum билсеңиз tabii. керек. Күндүз окулбай Ama калган намаз kazan болсо namazı diye bir кечинде şey окуса да болот деген жол бар. Kılamadığın namazları akşam evde kılarsın.
Мен сизди түшүнбөдүм. Демек, мен бул жерде намаз окубашым керекпи? Жок. Биз ага намаз окууга тыюу сала албайбыз. Бирок иште муну жасаган болбойт. Сен өзүңүн иш ордуңа болушуң керек. Эгерде намазды убагында окубасам, жараткан Аллах аны кабыл кылбайт. Кайсыл китептерди алсак болот? Мен дин туурасындагы китептерди билбеймин. Адеп ахлак туурасындагы китепти карап тур. Кайрылуу күн. Кайрылуу күн. Кече мен сиздерди бул магазинден көргөн болчумун. Сиздер менен дагы бир кыз болчу. Ооба, биз менен биздин досубуз Сирин болчу. Сиздер мага ислам боюнча китеп тандашып кое алар белеңер. Биз сиздин эмнени издегениңизди билбейбиз да. Мен Голландиядамын. Мен жакында исламды кабыл кылганмын. Менин атым Хадича. Бул менин досум Мирайда. Өтө жагымдуу. Сиз жакында исламды кабыл кылганыңыз үчүн биз сизге керектүү китептерди таап беребиз. Сиздер жакшы билесиздер. 1 минутта күтө туруңуз. Мына бул китептерди окусаңыз болот. Сиздерге чоң рахмат. Кечиресиздер, дагы бир суроо берсем болобу? Сөзсүз бериңиз, болот. Эмнеге башыңарды жаап аласыңар? Бул жөнөкөй гана. Эгерде кааласаңыз, бир тынчыраак жерде, кафеде сүйлөшүп отурганча сизге түшүндүрүп коебуз. Мен бара албайм. Менин убактым жок. Бүгүн мен да бара албаймын. Күйөөмдүн жумуштан келгенине чейин үйдө болуум керек. Бүгүн кечинде бизди конокко чакырышкан болчу. Анын эч жаман жери жок. Сиздин убактыңыз качан болгондо жолугушуп сүйлөшөбүз. Муну алыңыз. Рахмат. Сона, biraz үнүн төмөндөтүп койчу кызым, суранам senden. Politikaya atılmaya iyiden iyiye karar verdim. Türkiye'nin önemli zenginlerinden birinin sosyalist bir partiden aday olmasına ne denir bilemiyorum. Her neyse canım, siz onu bırakın da şirketin idaresi için yerini kime bırakacak ona bakın. Şu anda en iyi aday Engin. Çünkü içimizde en eskisi o. Son projeyle sen de patronun gözüne girdin, unutma. Силер мурдара кабар берип койгонуңарда, силер үчүн мен таттуу бир нерсе бышырып коймокмун. Мен Хадичанын намаз окуй баштады дегенине аябай кубанычтамын. Биз өзүбүз намаз окубайбыз. Мен эми баштадым. Эң жакшы. Биз үчүн дуба окуп коюунун эсиңден чыгарба. О Аллах, вилканы алып келбепмин го. Келиң, мен алып келейин. Олтура бер. Мен өзүм алып келем. Аябай жагымдуу аял экен. Ооба. Ata, emne üçün biz çirkövge barbayız? Niye kiliseye gitmiyoruz? Bak kızım. Kızım, biz Müslümanlar meşitke barabız. Çirkövge Hristiyanlar barışat. Anda emne üçün biz meşitke barbayız? Emne üçün biz barbayız? Hem nereden Sen çıkarıyorsun bu şimdi bunları? sözdü emne üçün başlap Sen kaldın? biraz daha büyü. Birlikte Sen gideriz. çoğun aygun, anan meşitke birge barabız. Sona, men saga belekке кооз ручка берүүнү каалайсыңбы? Okulda kullanırsın. Мектепте муну менен жазасың. Рахмат, Teşekkür Хадича. ederim Hatice yenge. Намаз окуу үчүн сөзсүз түрдө мечитке баруу шарт эмес. Үйдө намаз окуса да боло берет. Ар күнү эртең менен мектепке жөнөөдөн мурун мен да дуба окуймун. Aferin. Азаматсың. Peki dua Кайсы ederken ne дубаны diyorsun окуйсуң? bakayım? Эй, Tanrım. менин жаратуучум, окууда мага жардам Derslerinde бер. bana Менин yardımcı ol. окутуучуларымды каба Öğretmenlerime кылба. mahcup etme. Sen böyle Sen dua bunu etmeyi kafan nereden öğrendin öğrendin kızım. bakayım? Мен бул дубаны Televizyondaki телевизордон küçük уккан Michael элем da апа. böyle dua ediyordu ya anneciğim. Hatice Хадичага yengemin эмне nesi болду? var anne? Апа, Arkadaşlar, Dostlar, uzun süredir sizler aktif menin bul politikaya atılma dolborgo konusundaki болгон көз kararlılığımı карашымды biliyorum. жакшы билесиздер.
Biz bул убакытты көп күткөнбүz. Sizlerin çalışkanlık Сиздердин ve бири-бириңерге kabiliyetinize güvenim tam ишенип olduğu жардам için берип, кеңешип gözümün иштеп arkada жатканыңарды kalmayacağına мен көрүп eminim. турамын. Yine de Ошондуктан doğabilecek boşlukları gidermek için араңардан эң жакшы aranızda иштегендерди yeni бул bir iş bölümü бөлүмгө yapmaya бөлүм karar башчылыкка дайындоону туура таптым. ve aranızdaki Мен en көптөн kıdemlilerden бери biri olduğu долбоор için бөлүмүндө Engin'i ийгиликтүү tasarım bölümü иштеген şefliğine getiriyorum. Енгийди бөлүмдүн Kendisi башчысынын başarılı жардамчылыгына çalışmalarıyla daima тандадым. takdir Енги ettiğim bir arkadaşım. жакшы иштеген, Bu жетиктүү arada ишчи жана bizim адис, bölümü şefiniz жакшы İhsan жолдош. olacak. Ал эми силердин бөлүмүңөрдүн башчысы Ихсан болот. Genel müdürlük Генералдык korkumu ise директорлукка Metin'e мен emanet ediyorum. Метинди дайындадым. Мен турмушка чыкканга чейин келечектеги турмушумда күйөө менен бирдикте бактылуу жашоого аракет кыламын деп ойлогон элем. Кандай дин болбосун, үй бүлөнүн ар намысы биринчи кезекке коюлат. Биз Енги менен бири-бирибиз менен келише албай калдык. Менин оюмча мен динге көп көңүл бурганымдан болсо керек деймин. Мен болгон иштерим, акылым жеткенине көп убакыт болду. Болор иш болду. Мага ишен, Хадича. Эми атама болушуп, ага да кам көрүүгө даярмын. Мына сени түшүнсө болот. Сен каалооң менен түшүнгөн түрдө исламды түшүнгүң келет. Direnç, hırs. Менде мындай сапаттар жок. Андай Öyle деби deme Айша. Ayşe. Dönülenin Сен эң çektiği yolda жакшысың. değilsin. Биз Sen биргеликте de benimle өзүбүздүн beraber her şeyi үстүбүздөн yeniden иштей başlayabiliriz. баштасак көрөсүң. Мен Keşke кандай öyle муну olsa. каалаганымды Benim билгениңде эле. yetiştiğim toplumda Адамдар менен insanı сүйлөшүү үчүн şartlandıran, күчтүү мүнөз kendine керек. bağlayan o kadar çok şey var ki. Жеңе, мен Sen түшүнбөйм. kendini bu kadar Кантип сен hızlı тез değişime өзгөрүп nasıl кеттиң. alıştırabiliyorsun? Gerçekten anlayamıyorum yenge. Мен эки жакка Üniversiteye ilk чыкканда başladığım sene менин сиңдим пайда Benden болот. 2 yaş Биз büyük olan эң erkek жакшы kardeşim жашаганбыз. aniden öldü. Кемчилдиктер болбогон. Күндөрдүн бир күнү апамдын жүрөгү кармап калды. Мен ошол күндөн баштап жашоонун мааниси туурасында ойлоно баштадым. Ошол кемчиликтерди чечүүнүн жолдорунун үстүндө иштөөгө үйрөндүм. Ошол изденүү мезгилинде мен Метин менен таанышып калдым. Мен өзүмө исламды болгонун болгондой кабыл кыламын деп чечтим. Эгерде бул дин мага канааттандыруу алып келбесе, мен бул динден баш тартмак болдум. Мен исламды кабыл кылдым. Качан мен намаз окуй баштаганда, көңүлүмдө тынчтануу пайда болгон эле. Кийинки мезгилдерде намаз окуп жатканымда мен ошол тулку боюмдагы мурдалары болгон тынчтыкты сезбей жатам. Мага бир нерсе жетпей жаткансый. Эмне жетпейт? Мага ишен, Айша. Эгерде ислам дини үчүн менден бир нерсе керек болсо, мен аны колумдан келгенчелик даражада жасоого даярмын. Биздин жаңы досторубуз келе жатышат. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Сиздерди көргөнүмдөн курсантмын. Аллах оомат берсин. Жаңы орунда жакшы иштөөгө Аллах насип кылсын. Рахмат. Жаңы орунда Аллах насип кылсын иштөөгө. Рахмат. Оомат тилеймин. Teşekkür ederim, sağ ol. Рахмат. Жаңы орунда оомат берсин. Рахмат. Seninki de. Sağ ol. Рахмат. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Жаңы орунда ооматтуу иш болсун. Teşekkürler. Рахмат. Бардыгы жакшы. Силерди сок менен коноктоймун. А кечинде бул окуя үчүн үйүмдө күтөмүн. Рахмат. Бул маселеде туура эмессиң, Зухра. Ар бир элдин үрп адаты, салтын сактоо жана сыйлоо керек. Бул туурасында телевизордон уккамын жана бул туурасында гезиттерден да жазып турушат. Мен эмне туура эмесминби, Айша? Сени менен биздин ислам дини туурасында көз карашыбыз ар башка. Биз демократиялык өлкөдө жашап жатабыз. Ар ким каалаганын айтууга жана жазууга акысы бар. Бирок акыйкат мына бул жерде. Уккула.
ыймандуу аялдарга айткан: ким Аллахка ишенсе, көздөрүн тосушsun жана абирлүү жерлерин сакташсын. Ушинтип башталат Ан-Нур сүрөсүнүн 31-аяты. Башына жана көкүрөктөрүн жабышсын. Дагы бир аят бар бул туурасында айтуучу. Эгерде кааласаңар мен окуп беремин. Сүрө Ал-Ахзаб Сүрө 39-аятта айтат: Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана мумундардын аялдарына айткын, үстүлөрүнө жамынчыларын жамынсын. Биз пайгамбардын аялдары, кыздары аркылуу биз билебиз. Аллахтын буйругу менен алар жамынчыларын жамынууга буйрулган. Мына көрдүңөрбү, кымбаттуу Айша? Сен айткан сөздөр менен бул жерде жазылгандардын ортосунда канчалык айырма барлыгын сен дагы эле үрп, адат, салттарды сактоо керек деген ойдосуңбу? Сен Куранга жазылганга жана пайгамбар Мухаммадтын айтканына ишенесиңби? Мен Хадича жана башка баштарын жашырбаган аялдарды мусулман эмес деп эсептейсиңерби? Зухра муну назарда туткан жок да. Ар бир жүрөгүндө Аллахка ишенген адам мусулман деп эсептелет. Ал башын жаппаса да. Бирок биздин күндөрүбүздө мындай кийимде жүрүү аябай кыйын го. Sadece inandığı dinin emirlerini yerine getirmek gayesiyle örtündüğünü sakın unutma. Мүмкүн анчалык деле кыйын эместир. Бирок көчүдө бардыгы сага көңүл бурат эмеспи? Жумушта сенин үстүңдөн баары шылбыңдашат. Herkes sana bakar. Ошондой эмеспи, Хадича? Сен айтчы. Öyle değil mi Hatice? Burası Venedik'in tam ortasından geçen meşhur Canale Grande, yani büyük kanal. Жүздөгөн шаардагы суулар ушул жерден башталат. Yüzlerce kanalın Ал hepsi эми buraya бул açıldı. көпүрө Burası da Биалка көпүрөсү. büyük kanal üstündeki Эң чоң жана кооз en көпүрө деп meşhur ve эсептелет en güzel шаар olan боюнча. Rialto Köprüsü. Altından her gün yüzlerce gondol Ар geçip күнү gider. бул жерден жүздөгөн кемелер Belediye өтөт. simgesi olan bu Алардын gondollar баарысы bu сөзсүз tarihi түрдө köprünün altından kim ушул bilir келишкен kaç көпүрөнүн yüzyıl daha астынан өтөт. geçecektir. Geldi mi hayat? Кымбаттуум, бул сенсиңби? Бул менин Arkadaşlar досторум. genel müdür Мен olmak жаңы istiyor. ишке генералдык директор болуп дайындалганымды Venedik'te куттукташып çektiğimiz келишти. slaytları Мен gösteriyorum. экөөбүз бирге жасаган слайдтарды көрсөтүп жатам. Азыр бүтүп калды. Burası da Venedik'in en büyük Бул эң meydаны чоң olan Сан San Марокко Marco. майданы. İtalyanlar İtalyalıklar Piazza diyorlar. аны Язы деп аташат. Burası da oranın meşhur saat kulesi. Кайрылуу кечиңер менен. Силерди көрүүдөн аябай курсантмын. Кайрылуу кечиңер менен. Yeter Engin. Çok içmişsin zaten. İlişme bana. Biz gidelim artık. Senin Bize ruhsatın müsaade. menen. Evet, bize müsaade. Sağ olun. İyi akşamlar. Tamam, sonra tekrar görüşürüz. İyi akşamlar. Жетишет Хадича. Anladık Müslüman. Баары билишти сенин Namaza da мусулман başladın. экениңди. Ama bu Намаз kadar aşırı окуйсуң, gitmen мындай doğru. тереңдөө Hem керек söyler эмес. misin? Эмне үчүн Bu сен мындай hoşuna girme кийимде merakın келдиң? nereden çıktı? Sen özüң meni İslamды Müslüman кабыл ol кыл деп diyen айтпадың беле? Ben Мен sadece İslamдын Müslümanlığı мыйзамында yaşamaya çalışıyorum. көрсөтүлгөн нерселер менен жашоого аракет кылып Болуптур. Müslüman olmanı İslam isteyen менен biri. жаша. Ama Сен Айшаны Ayşe'yi, кара, anneme, апамы, diğerlerine bak. башкаларды карачы. Onlar da Алар Müslüman. дагы мусулман. Niye bu tür Алар kıyafetler сендей giyip кийинишпейт kendini го. onlardan ayırıyorsun? Эмне үчүн сен мени жайыма койбойсуң? Сен мени кайрадан христиан болуумду каалайсыңбы? Менин мусулман болгонум сага жакпай жатабы? Мен өзүмдүн каалоом боюнча жашоого укугум жокпу? Мага кыйын болгонуна карабай, мен толугу менен өзгөргүм келип жатат. Кандай сен тез өзгөрүп кеттиң? Исламды үйрөнүүдө сен мага жардам берем дебедиң беле? Сен дагы мени түшүн, Хадича. Мен эми генералдык директор болуп калдым. Биз эми ар түрдүү кабыл алууларга барабыз. Бирок сен ушунуп турушуңда мен сени алып бара албаймын го. Ансыз деле адамдын кыжырын келтирүүчү маданияттуу олтуруштардан мен жадап бүттүм. Мени ушундай маанисиз жерлерде баруудан куткарып койгонуң жакшы болду. Маанисиз нерселерди айтуу жетишет. Сен мени менен экенсиң. Сен бул кийимдерди кийбейсиң. Сени кийгениңди көрбөйүн. Мен сага тыюу саламын. Сен эмне? Мени укпай жатасыңбы? Сен эч нерсе билбейсиң. Ислам туурасында. Билүүгө аракет да жасабайсың. Мусулман адам Аллахтын мыйзамы менен жашоо болсу керек. Сен мага
кылакат берүүгө жана тыюу саламын деп убара болбо. Мен эч нерсе билбеймин ислам туурасында. Мен ар дайым силер менен жашагым келет. Менин өзүмдүн үй бүлөм бар. Мен сага баарын түшүндүрүп беремин. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Аллах үчүн нанга бериңиз. Мен 2 күндөн бери эч нерсе жегеним жок. Аллах үчүн. Allah rızası için bir ekmek parası. Рахмат сага балам. Сени Аллах колдосун. Хадича. Artık hep bizimle kalacaksın. Sen эми биз менен жашайсыңбы? Силер менен жашагым келет. Менин өзүмдүн үй бүлөм бар.
Ey kızım, töшөктү жыйып убара болурсун да. Мен өзүм эле жыйып коймокмун. Rica ederim anneciğim. Zahmet Апа, olur бул mu? эмне дегениңиз? Мага эмне муну жасоо кыйынга турар беле? Metin Metin benim menin oğlum. Sen oğlum. de kızım sayılırsın. Sen bolsa menin İkimizin kızımdaysın. arasındaki münakaşaya karışmak istemem. Men kimdir bирөөнү силердин Ama burası ортоңорго kendi түшүүсүн evin gibi каалабайт элем. Бирок бул жерде өзүңдүн үйүңдө жүргөндөй сезе бер. Кабыл etкен Sakın диниңден inancından taviz жана verme. тандап алган туура Doğru жолуңдан bildiğin эч yoldan качан şaşma кайтпагын, кызым. Биздин убактыбызда кантип ушинтип кийинип жүрүшөр экен? Hiç anlamıyorum. Түшүнбөйм мен. Olacak şey değil. Pek de Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Genç yaşta bunun beynini Көрүнүштөн kim аябай yıkar сулуу acaba? көрүнөт. Bir şey Жаш değil, кыздарыбыз да ушуларды Avrupalılara турап da жүрүшпөйбү? benziyorlar. Сиз эч кандай өзгөчөлүгү жок дейсиз. Бүткүл Европанын алдында маскарабыз чыгууда. Excuse me, we want to go Кечиресиздер, to биз train темир station. жол вокзалына баруубуз керек. Кечиресиздер, биз чет элдиктердин тилин билбейбиз. We want to go to train station. Train station. Кечиресиздер, мен сиздерге жардам бере аламбы? Yes, please. We want to go Ооба, to train биз station. темир жол вокзалына баруубуз керек. Темир жол вокзалыбы? Туура барып туруп оңго буруласыздар. Бир аз жүрүп дагы оңго буруласыздар. Сиздер мени түшүндүңүздөрбү? Thank you. Ооба, рахмат сизге. Рахматка арзыбайт. Evet ya. Çok kötü. Sen iyi ki servis var. Yoksa ya servis olmaz. İşe geç kalırdık yani. Bayağı iş var. Evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Ne var ya? Кайрылуу таң Мирайда. Сен эмне мындай кийинип алгансың, Хадича? Эмне болду Мирайда? Ne varmış halimde? Сен эми ар дайым ушундай кийинесиңби? Ооба. Bu kız iyice Бир şaşırdı болсо бул galiba. аял акылдан азгандай. Мүмкүн чачын кырдыртып салгандыр. Bayağı bildiğimiz türban. Мен антип ойлобойм. Бул кыз мусулман. Suyu kaynadı zavallının. Карагылачы анын Her кийген şınayda кийимин. Böyle yobazlıklara izin vermez. Мындан эч пайнап чыкпайт. Ершынайдын буга рухсат бербейт. Günaydın. Günaydın. Kayırılı Günaydın tam. efendim. Günaydın. Toplantı yapacak mıyız? Ben size haber vermeyeyim. Şimdi film başlıyor. Peki efendim. Мына бу тест Efendim, bu чечилчү evrak маселеси бар özendirildi. документтерди Aynen. сиздин столуңузга коюп коем. Guten Morgen, Frau Soy. Кайрылуу таң Ершынайдын. Аябай сулуу көрүнөсүз. Teşekkür ederim. Рахмат. Мен эми ишендим сиздин чыныгы мусулман болгонуңузга. Sağ olun. Ыраазымын сизге. Бүгүн саат 11-де 2 хим технологдор келет. Сиз документтерди даярдап койдуңузбу? Ооба, Ершынайдын. Дагы бир көчүрмө да жасап койдум. Кокус керек болуп калар деп. Teşekkür Razım, ederim Hadiçe. Frau Soylu. Сени куттуктап койсо болот, Хадича. Эч нерседен жана эч кимден тартынбай. Сен өзүңдүн жумушуңду жасай бересиң. Эмнеге тартынуум керек? Niye utanacak? Бул жерде уяла турган эч Yapmama нерсе hiçbir жок. şey değil. Билесиңби? Сага өтө жарашыптыр бул кийим. Сен да ушундай кийинсең, сага дагы жарашат. Сага эмне болду? Сен. Эмне?
Kecheki kılgan işime kechirim suranam Hadicha. Biz tatile mi çıkıyoruz? Otpuskaya ketebizbi. Men munu menini bakıp kendimi ötkörүү oynadım. üчүn алектенген Canım hiç элем. yemek Takыр yapmak эле istemedim. kечki tamакты жасагым Önemli değil. келбеген эле. Dışarıda baş başa Бул güzel маанилүү bir маселе yemek эмес. Кафеге барабыз. Sen ne dersin? Биз экөөбүзбү? Ал жерден бир таттуураак нерсе жеп алабыз. Биз үйдө жокпуз. Ya önemli bir А эгерде бир нерсе болсочу? Айша, эмне болду? Ne var Ayşe? Niye Эмне ağlıyorsun? кыйлап жатасың? Ne oldu Ayşe? Эмне болду, Айша? Енги мени бир койду. Siz Жүр içeri Айша geçin. үйгө. Ben Engin'le Чечкиндүү konuşayım. болуу Силер керек. бөлмөгө кирип отуруп тургула. Мен Енги менен сүйлөшөйүн. Эгерде башынан сенин күйөөң кичкене жана кечинделери үйгө кеч келгенине каршылык көрсөткөнүңдө эле жыйынтыгы мындай болчу эмес. Мынчалык кыйналып, азап чекпейт элем. Азыр карачы, эмне болгон? Мен сага түшүнбөйм, Хадича. Бир туруп мени менен макул боло каласың. Бир туруп Енгеге болуша калгандайсың. Сиздер мусулмандар, мусулман мамлекетинде жашап туруп, жүрөгүңөр менен мусулмандарча жашоонун ордуна европалыктарча жашоого аракет кыласыңар. Мындай эки жактуу турмушта жашоого мүмкүн эмес. Сен кыскараак айта берсең болот жеңе. Сен жүрөгүңдүн чакырыгы боюнча мусулмандардай жаша. Müslüman gibi yaşa. Anda sen O zaman мындай pek çok мүчүлүштөрдөн problemin kendiliğinden кутуласың. hallolduğunu göreceksin. Сен 3-5 диндик китептерди окуй калып, намаз окууну үйрөнүп алып, өзүңдүн диндин кожоюну катары эсептеп калдыңбы? Жетишет. Мен сенден суранамын, Айша. Сен мусулман катары жашаганыңан бери сенде эмне мүчүлүштөр жоголуп калдыбы? Кече жакындагы агам менен болгон жаңжалды кандай тез эсиңден чыгарып жибердиң? Эгерде сен мусулман болсоң, эмне үчүн европалыктарча жумушка барасың? Болбосо үйдө отур. Ayşe, Айша, biraz bekler токтой misin? турчу. Суранам сенден. Айша, Alo. Оба, бир минутта токтой dakika туруңуз. Meral Hanım. Miray dayım. Meral Hanım. Мирай дайым. Ne var? Эмне керек? Size Сизди telefon. телефонго Kafama эмнеге vuracağını баштан söylesene. кармайсыз? Çağırdım Чакырып ama койсоң duymadın. болбойбу? Мен чакырган tamam. элем, сиз укпадыңыз. Макул. Оба, Alo, угуп buyurun. жатамын. Салам, Хадича. Merhaba Hatice. Bugün bir yere жерге uğramak жалгыз istiyorum. кетип жатамын. Yanımda birine Жүр бирге ihtiyacım барып var. келели. Benimle gelir Жалгыз misin? баруудан зеригип жатам. Hoş Hoş geldiniz. geldin. Hoş bulduk. Силерди көргөндөн Buyurun, курсантмын. Мирайдалар бүгүн Meral келишпедиби? Sevim okuldan gelmediler mi? Алар Edebiyat мусулмандарды fakültesine türbanlı үйүндө ислам öğrencileri окута алышпайт. almıyorlar. Ошондуктан Декандан тынчыраак topluca жерге же randevu кафеге almışlar, oraya учурашууну gittiler. тандашат. Hasta olmasam ben de Эгерде gidecektim. бир аз кеч келгениңиздерде мени да таппай калмаңыздар. Билесиңби, сени кандай сюрприз күтүп турганын? Айтсам сен кечеги ишимди кечиресиңби? Бир гана сюрприз үчүн. Анда киргин да өзүңдү жыйнап ал. Апа. Анрора. Апа. Anne. Менин балапаным, неге өзүңдүн келериң туурасында geleceğini кабар haber бербедиң? vermedin? Биз Seni сени havaalanında аэропорттон karşılardık. күтүп алмакпыз. Сен ушунчалык Çok өзгөрүпсүң. Seni Мен сени tanıyalım. тааныбай калыптым. Мусулман болуум үчүн мен ушундай кийинүүм керек. Силердин үйүңөрдө Bavulları бош жер көп açabileceğim bir эледир. yer var mı? Мен силерге Burada birkaç белектерди hediye алып getirmiştim. келдим. Рахмат, Yani апа. köşkün.
Эмне үчүн Енгейдин Bu ani апасы davet бизди işi да nereden чакырыптыр? çıktı Ayşe? Kayınbabama Бул önemli жумуш bir менен misafir байланышкан gelecek. чакыруу. Sen Ал annenin жерде niyetini- маанилүү коноктор Çok болот. yorgunmuş. Ошондуктан İstirahat сенин etmek апаң istiyor. жолдон бир аз дем алсын деп сурандык. Биз бир нерселерди сатып алалы. Курук кол менен кирип барганыбыз туура эмес го дейм. Ооба, ошондой. Кааласаң алар келгичекти бир аз сейилдеп албайлыбы? Olur. Макул. Сулуу кыз, эгерде бош болсоңуз мүмкүн айланып келбейлиби? Кечиресиз. Кечиресиздер. Кызык, сен бир нерсени түшүндүңбү? Sen bundan bir şey anladın. Сен эмне чын эле түшүнбөдүңбү? Мен билемин, бул маанилүү, жоопкердүү долбоор. Биздин ишибиз жакшы болуу үчүн биз жакын көлөмдөгү курулуштарды курубуз керек. En küçük bir şüphe bile uyandırılmamalı. Жаңы түзүлгөн бөлүм бул тапшырманы аткара алат деген ойдосузбу? Tabii. Енгей менин балам. Бирок ага карабастан мен мындай жооптуу жумушка мен митингге ишенип тапшырар элем. Бүгүн кечинде аны менен сиз таанышасыздар. Анын эң жакшы Даниялык аялы бар. Мен генералдык директор Митиндин аялы менен тааныштыгым бар. Биздин Дания менен жалпы түзгөн долбоорлорубуз бар. Meral, abinler Мираль, geldi galiba. бул биздин конокторубуз Bakıyorum болушу мүмкүн. Азыр караймын. İyi akşamlar. Кайрымдуу кеч. Hoş bulduk Meral'cim. Мен силерди көргөнүмдөн курсант. Мынчалык көңүл буруңузга Meral söylemişti de зарылчылык жок. inanmamıştım ayol. Рахмат. Sen Мираль tam мага bizdeki айтты türbanlı эле. yobaz kızlara Мен ишенген benzemişsin. эмес эле. bakarak Сен толугу менен insanları yobaz жамынып diye жүргөн nitelendirmeye биздин hakkın кыздарыбызга yok окшоп калыпсың. Биз силерди көргөнүбүздөн курсантпыз. Кайырлуу кеч. Merhaba. Кайырлуу кеч. Саламатсыздарбы? Merhaba. Yenge, Engin, мына бул sen şu şişeleri açar бөтөлкөлөрдү mısın? аччы уулум. Ayşe kızım. Айша sen кызым, şöyle бул gel. жерге олтур. Хадича, Hatice sen de Metin'in yanına Метиндин otur. жанына олтур. Kusura bakmayın ben yemek Кечиресиздер, yemeyeceğim. мен Siz buyurun. тамактанбайм. Мен сиз отура бергиле. Ушинтсе да болор беле. Тамак жебесең да биз менен Yemesen de отур. otur. Birkaç Мүмкүн parça bir şey бир atıştırırsın. нерсе жээрсиң. Israr etme. Сырана Metin. бербе Oturmak Метин. Мен istemiyorum. столдо олтурууну каалабаймын. Сени жерге чаптым. Olmaz değil mi? Müslümanlığı kimseye İslam'dan bırakmaz. baş tarta albaksın Ama bu bilem. arada tutumunla gülünç olduğunun Бирок farkında bile değilsin. башка адамдардын Sen de алдында başkaları мени gibi değilsen, шылдыңга коюп iyi жатасың. bilsen, Эмне topluma үчүн uyum сен sağlasan башкалардай olmaz mı? болсоң болбойбу? Башкалардай кийинип, кечинде бир жерлерде топтолуп көңүл ачууга болбойбу? Эмне Söyler үчүн misin баарын Metin? көңүлүн алуу Başkalarına керек? uymak zorunda olan Мен kişi чыныгы niye hep ben мусулман oluyorum? катары Benim урматка tek isteğim татыктуу болуп inancıma жашагым uygun келет. şekilde yaşamak ve Сага bu konuda чучкунун saygı этин görmek. тарса, сен аны Sana domuz жейсиңби? eti verseler yer misin? Мунун Canım, onunla эмне bunu алакасы neye бар? Сага Ona бүгүн içki içtiğin вино oldu mu? ичкин деп зорлукташкан жок го. İnsanlar inandıkları gibi Эгерде адамдар yaşamazlarsa диндин yaşadıkları gibi көрсөтмөсү inanmaya менен başlarlar жашашпаса, Metin. анда бул бир Kabul, тыйын ben арзыбайт. şuradaki Мен сага koyunlardan biri сүйүү gibi менен мамиле davranmıyorum. кыламын. Seni Эгер yanlarım сенин var. мага болгон Ama koyun gibi мамилеңде güdülmek ушундай hoşuma болуусун gitse de ne din билгенимде, değiştirir ne de бул buralara жака келмек gelirim. турсун. Исламды да кабыл İyi ki eline кылбаган bir koz болот verdi. элем. Биз бардык нерселерди сүйлөшүп албадык беле? Сен өтө Kendine тереңдеп gelmesin. кеттиң. Өзүңө Ağzına келип ал söylediğini Метин. Kur'an duyuyor mu? Сен өзүң Yalan ойлонуп mı? туруп Эмне? сүйлөшүп Туура Sana эмеспи? yeni icatlar çıkar Бирок demedik ki. сен Ama ар sen дайым neredeyse başımıza бизди şey kesildi. бир нерсеге Tamam. күнөөлөөгө аракет Bundan sonra кыласың. ne Ушул мезгилден öldürselim тартып ya da сен böyle saçmalık мындай ver. кийинбешиң Bırak жана Жолуңду бер. Bana ait hiçbir şey Сен мени çekiştirmeye менен hakkın мындай yok. мамиледе болууга акың жок. Метин, өзүңө кел. Bu ne barbarlık? Hollanda'da olsam Голландияда böyle bir şey өзүңдү yapamazdım. мындай алып жүрбөйт элең. Балапаным менин, Анрора. Хадича, Hatice. Хадича. Hatice. Хадича. Hatice. Sevgili Metin. Метин,
Менин Sizlerden biri кымбаттуум, olmak gayesiyle сенин үй geldiğim bu бүлөңдү, ülkeden өлкөңдү veda таштап mektubu Голландияга bırakarak кетип ayrılmak жатканыма zorunda өкүнөмүн. kaldığım için çok Мен üzgünüm. эч качан эсимден чыгарбаймын. Bana namaz Айшанын kılmayı мага öğreten намаз Ayşe, окууну үйрөткөнү, beni bağrına сенин basan атаң, annemin, апаң ар дайым babamın, менин жөлөгүм sebepsiz. болушкан. Müslüman Менин olmama мусулман vesile болуума olan сен seni себепкер болгонсуң. ve bütün diğer Голландияда arkadaşlarımı менин чыныгы ömür мусулман boyunca болуума эч ким unutmayacağıma тоскоолдук emin жасабайт olabilirsin. деп апам мага сөз берди. Мен ал жерде мусулман аялдарындай Annem, сыйынып, кийинип жүрө Hollanda'da аламын. inancımı istediğim gibi Мен өзүмдү yaşayabileceğimi, ак экенимди kimsenin таң giyimime аламын ve жана ibadetime кетемин. karışmayacağını söyledi. Бирок силер менен Kendisine hak veriyorum. өткөзгөн biliyorum. өмүрүмдү эстен чыгара Şunu hiçbir албаймын. zaman unutmamanı istedim. Бир гана Аллах Benim de жүрөктөрүбүздү annem башкарууга акылуу. sadece aldığını yansıttı. Мен силерден баарыңардан кечирим Müslümanlığı суранам. Hristiyan bir ülkede Мусулман yaşamak zorunda болуп туруп, kaldığım için христиандардын sizlerden ve мамлекетинде жашоого tavırlarıyla мажбур kalbimi kıran болгондугум herkesten үчүн özür dilerim. мен жерде Hepiniz сени hakkınızı helal күнөөкөр edin. кыла албаймын. Күнөөкөр тутунган динине кайдыгер караган сенин коомуң. Аллах сага Benden ырайымдуу yana helal болсун. olsun. Мен Umarım сени boşanmak için сагынам. ne yapman gerektiğini biliyorsundur. Хадижа. Апа, мен кетип жатам. Бүгүн мектепте мугалимдердин жыйналышы болот. Эгерде мен кеч калсам, кабаттыр алба. Сенден суранам. Peki Hatice. Макул, Хадижа.